Hallelujah. Amen. Sasa lethuba bazalwane. Ngithobe. Ngumnikade wenkomo bazalwane. Hallelujah. uNkulunkulu lothumele moya wakhe lencane bazalwane. Uthi abe khona abe nathi lamhlabeni kulesikhathi lesi. Hallelujah bazalwane. Bese ngiphinze ngithatha lethuba bangcwele ngithoba ebuholini benqeku impostoli babe masilela kanye namanga. Hallelujah. Ngiphinze ngithobe ebuholini benqeku babe mkhwanazi akanye namanga mkhwanazi. Hallelujah. Ngiphinze ngibingelele bazalwane encakweni kaNkulunkulu lethi khona endlini. Amen. Ngibingelele kulala siholela imvumiso Kristu. Ngibingelele mathi khona la ekhaya bazalwane. Ngibingelele bonke bobabe. Ngibingelele bomake nalabancane. Ngiphinze ngithobe umyeni wami bazalwane. Ngibonga uNkulunkulu ukuthi namhla ukhona phakathi kwethu. Hallelujah. Kubabe masilela. Amen. Amen bazalwane. Sitawufunza nje sitawukanga namavesi bazalwane lamabili. Sitawufunza incwadi yeDaga chapter 8. Sifunza kusukela verse 17 siye 19. Amen. Daga chapter 8. Hallelujah. Amen. Incwadi yeDaga. Daga chapter 8. Sidawufunza kusukela ku verse 17. Kufunzeka kanjena. Ngaphansi kwesihloko lesithi ujunyiswa kwebuhlakanipha. Amen. Ngiyabathanda laba labangithandayo. Nalabo labangifunisisako bayangithola. Bathola ngami ingcebo nelujubu. Bakuthole ngami bunjinga lobungapheli kanye nobuchuma. Laba kuthola kimi kungcono kunegolide lecengiwe. Sithelo sami sendlula isiliva lecengiwe. Hallelujah. Amen. Ngicela sister Silly hambise kanye leli Jeremiah 29 verse 13. Jeremiah chapter 29 verse 13. from verses 13. Hallelujah. Jeremiah chapter 29 verse 13 kufunzeka kanjena. Niyangifuna ningithole nanilifunisisa ngayo yonke inhliziyo yenu. Hallelujah. Amen. Sicela sibongele sister. Thembekile babegameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Thembekile mhlobo wephila. Siyabonga uNkulunkulu wethu lonemusa. Nayi baba imana losiphakela yona kulesuku lanamuhla. Egama likaJesu Kristu waseNazaretha. Babe siyayemukela ngekholwa nangekwethemba wena njengaNkulunkulu. Thina uNkulunkulu wethu evini lakho asilidle ngegama likaJesu. Asizidle ngala sicabangisise ngale egameni likaJesu. Siyabonga baba ukuthi wethembekile. Fihla babe wethu londweni inceke kade yakho emancebeni akho isalaba bhala laphakade. Khulumise babe lokho lokuyinhliziyo yakho naloko babe lokuyinthando yakho. Qinise babe wethu lonemusa. Umuphe sibinze egameni likaJesu. Babe wethu lonemusa akakhulume babe inhliziyo yakho. Wethembekile babe malanga ngemalanga. Ngakho babe lo njengawe nalokalinganiswa nawe. Livi lakho babe silemukela ngekholwa egameni likaJesu Kristu. Amen. Hallelujah. Amen bazalwane. Sithena akafakaza kokondwandwe wayithinza lenzaba lapha kuMatthew chapter 5 bazalwane verse 6 lathi khona laba labomele kulunga babusisiwe. Hallelujah. Abalambile bomela kulunga. Amen bazalwane. Inkulumo yami bazalwane ngiphe isihloko lesithi nasimfunisisa uNkulunkulu uyativeta. Hallelujah. Nasimfunisisa uNkulunkulu uyativeta. Hallelujah. Kule livi bazalwane lesifunza kulo siyeva lokuthi uyasivetela uNkulunkulu ukuthi bantu labamfunisisako. Hallelujah. Uyabathanda ngetulu kwaloko ubese sobanika naloko ngetulu kwaloko umfuna. Amen. Lithi bese sobapha nengcebo bapha igolide ubapha bonke. Hallelujah bazalwane. Amen. Bazalwane uNkulunkulu nasimfuna simfunisisa uthi veda azathi veda ngisho physical.
Haleluya bazalwane. Activate enze activate ngamoya wakhe. Haleluya. Activate physical. Amen mangcwele. Sidena ngicela ukukhuluma ngathi sidawufunza bazalwane. Haleluya. Ngiyacela ke bazalwane ugcizelela na indzaba yokumfunisisa ngoNkulunkulu. Umphefumulo wami bazalwane uyamfunisisa. Haleluya. Ugcizelela ke lendzaba yokumfunisisa ngoNkulunkulu. Ngiyacela ukuthi sibukeni labanye bantu labamfunisisa ngoNkulunkulu. Sambona activate kubo. Tofakazela nje lendzaba lethi na umfunisisa ngoNkulunkulu. Uyactivate. Amen bazalwane. Sidawufunza incwadi yemisebenzi yabapostoli bazalwane. Incwadi yezenzo. Amen. Amen bazalwane. Ngicela siqaleni ngendzaba lesemisebenzi yabapostoli chapter 10. Hallelujah. Nawe ifunza kukahle lendzaba kunesikhathi sonke. Iqala lapha ku verse 10. Hallelujah. Amen. Ku verse 1 chapter 10 verse 1. Hallelujah. Sihloko sakhona sithi Petro na Cornelius. Hallelujah bancane. Ngicela kufunza bazalwane. Ithi kwakukhona indvodza leya inCornelius eCaesarea. Beyinduna yelibutho lemaRoma lelalibizwa ngokuthi libutho laseNtaliyane. Abekholwa amesaba uNkulunkulu yena nendlu yakhe. Abesita labanyenti labampofu bemaJuda ahlala emkhulekweni ngaso sonke isikhathi. Kwakungelawa lesithathu ntambama lapho abona ngalokusephaleni embonweni ingilosi yaNkulunkulu ingena kuye ithi Cornelius. Wayekisisa ngokwesaba lengilosi wase uthini Nkosi. Inkosi yaphendula yathi uNkulunkulu yemukele imithandazo yakho nemisebenzi yakho yezihawu. Ngakho ke sewukukhumbulile. Ngakho thumela emaJohn eJoppa ayobida indvodza lebizwa ngokuthi Simon Petro. Isivakashi emntini wemshuku wetikhumba lothiwa nguSimon uhlala ngaselwandle. Le ngilosi ekhuluma naye yase yahamba. Cornelius wasuka eThessalonike esekhaya lakhe letimbili kanye nelisoja indvodza leyayikholwa ingilenye yabokhathi bakhe. Wabatshela bonke lokwasekwendekile wase wathumela eJoppa. Amen bazalwane. Amen. Kulendzaba lena bazalwane sikhanza na indvodza lethiwa Cornelius. Ifuna nje uNkulunkulu. Amen bazalwane. Cornelius bazalwane ngimfananise nami ngamfananisa nawe. Kuthi sesifikile emsindisweni. Sayiva le report yaNkulunkulu noma ngelethi indzaba letimnanzi. Sathi kholwa sasesiyamukela uNkulunkulu. Amen bazalwane. Amen. But sisede lemisebenzi yemandla lethideni lesela ukuthi impela sikholwe lokho ukuthi silibambe embambe. Amen bazalwane. Amen. Then nakubela kunika ngawinsaye yaCornelius. Cornelius kwaqala ngumfowethivi bazalwane. Lokho ukuthi naleli vangeli lifika kuye nje lifika ngemusa. Amen bazalwane. Amen. Kuleso sikhathi leli vangeli bekusathiwa ukuthi lemaJuda. Hallelujah. But Cornelius walibamba leli vangeli lilemaJuda. Hallelujah. Wakholelwa kulo, wakholwa bazalwane angumRoma. Amen. Lokho walikholwa Cornelius leli vangeli awethivi. Wathembeka ekuthandazeni. Wathembeka kulokukholwa kwakhe. Hallelujah bazalwane. Lithi abethandaza njalo awa-observer Cornelius onke lama hour ekuthandaza. Amen bazalwane. Na uyifunza lenzaba ichubeka iyasho ukuthi bahamba lebe kabathuma ukuthi abaye lemntini kaSimon labe kungenise khona Simon Petro. Hallelujah bazalwane. Ngilakabe ukuthi ngenxa yokumfuna uNkulunkulu kwaCornelius. Hallelujah bazalwane. Usele Cornelius bazalwane laphethe lokuphysical. Kunebazalwane labasinabakhuluma ngetindzaba kaNkulunkulu. Kunetinto labasina batikhuluma umangale ukuthi nalo kuyente. Hallelujah bazalwane. Amen. Bantu lesebake bathesta the miracles of God. Hallelujah. Amen. Ngicabanga ukuthi Cornelius konke lokusena kakubona usemukele nje lokuthi sengiyakholwa. Ngenxa yokuthi sengiyakholwa ngifuna ukuphila ngale timiso kaNkulunkulu latisho kuleli lapha.
ngentulo kwaloko ngifuna ukuthandaza ngoNkulunkulu ngimtshela ukuthi ngikufuna ngayo yonke inhliziyo yami ngoNkulunkulu. Haleluya bazalwane. Lithi wathandaza Cornelius kwaba ngemalanga qhubeka thandaza wathembeka kuloko thandaza kwakhe. Iyayithi ncebo uthandaza uyabitha. Haleluya. Iyayithi kudimele mandima nje ngithandaza. Bazalwane ngikufakazi uNkulunkulu ngithandaza. Haleluya. uNkulunkulu usethile ukuthi ngalesikhathi lesi nalesi ngiyabo thandaza. Amen bazalwane. Bathi kuze kuthi ukwendela ukubila kube qala kube nembi nekulo lokuthi. Haleluya. Bathi Cornelius wakhona kukwenda lokho ngenxa nje ukuthi abemfuna. Haleluya bazalwane. Amen. Wagcina wabona uNkulunkulu zayi le ndoda ngifuna mbamba le. Haleluya. Lithi lithi uNkulunkulu ngalesikhathi ukukhulunywa naCornelius ngale emntini waSimon waholeleka Petro ukuthi aye ekamereni elingedu abe sesimeni lapha khona wabona ivision. Haleluya. Lokusho ukuthi njengoba uNkulunkulu salungisa ukuthi sonzela noma ke kudambula la kule ndoda leCornelius namale ulungisa umuntu lotawuthathe umhlangabeda Cornelius, which means nasa simfuna mbaba uNkulunkulu, he meets us halfway. Haleluya. Lithi wabe sesawuya ngale kukhona kuPetro wayomlungiselela ukuthi atomukela naye indvodza le engcondweni yakhe Petro nasekwatini kwakhe ngalomthetho bekade ukuthi livangeli labo bangemaJuda. Haleluya. Befanele alungiselelwe Petro ukuthi namuhla sefanele amukele ukuthi livangeli lichithekele ngisho kube kuhambe. Haleluya bazalwane. Lithi ke livla uNkulunkulu Petro wathi asathandaza wabona kwehliswa ezulwini into lebengathi likhethile. Haleluya. Lithi beyibanjwe lamakona omathathu nangafekisa bazalwane ngalelithawula lami lokusho ukuthi kwakubanjwe njengendlo lephethe imvanu lephethe kwasekuyalekiswa. Haleluya. Kwehliselwa phambi kwaPetro. Lithi Petro belambile physical alambile Petro afuna kuwe. Haleluya. Lithi ke wathi nase kwehliswa lekhethini nase liyakhuluma livi Petro yalathi livi lamangcwele. Haleluya. Lakhuluma livi lamangcwele Petro lathi mina Petro saluhlaba kudla ngokulambile. Amen. Lithi wathi Petro kahle Nkosi angikaze ngabigcolisa ngalokuthi wena akukangcono. Livi laNkulunkulu bazalwane ngale uMalevi lakhishwa khona imithetho ebantwana bakaIsrayeli. Uyakhishwa umthetho lokuthi yini nani labangeke bayidle balwatilwana ukuthi lesi ngeke litidle ngoba ithathaka ngokuthi ingcolile ngekweliswe laNkulunkulu. Haleluya. Lithi livi lemvanga uyayilayisha letilwane lebe kade Petro ukuthi emthethweni ukuthi diwe ingcolile. Haleluya. Wathi Petro ngeke ngone Nkosi kudla la ngoba angake ngathi ngcolisa nalokubite wena ukuthi kungcolile. Haleluya. Lithi livi laNkulunkulu wathi waPetro ukuthathaphi kuba nesibindi ukuthi ungathi lokho kungcolile kancane uNkulunkulu senzile ehlobile. Haleluya. Bazalwane yamshiya Petro lenzaba asangene ukuthi isho ukuthini lento le. Haleluya. Lithi ke wabe siyatshela ukuthi Petro esenhlobile ngathi uhlobile sehlobile. Haleluya. Lenzaba thike lokwathi nasenzize ehlobile. Lithi ke lapho sephinde yajika lekhethini biyele ezulwini because kwamasiko kudla kwenyama physical kuPetro lebekumela kudla bazalwane, but bekuthi akhona kwemukela ukuthi nebembuso lokho kwaSolo maJuda sebangaba yincenye yembuso kaNkulunkulu. Haleluya. Lithi livi laNkulunkulu wathi asa ngacethe nekuthandaza Petro wababekelwa ukuthi kunemadoda ngaphandle. By the time kwendeka lembono lamadoda lebekathunyelwe uCornelius abesahamba futhi la kaSimon because abengadi badlala. Lithi ke by the time abambele Petro nalama visions ngala wona yaqhubeka yafuna nasekufika emthenini sayafika la ekhaya wasiyatshela ukuthi kunebantu labakufuna. Haleluya. Bafike bayibeka indzaba ukuthi sithunyelwe uCornelius. Haleluya. Uthi Cornelius asicele ufike. Haleluya. Ulela la seKesariya ngoba utsheliwe ngawe uthi kutawufika wena lekuye. Lithi ke lelivi nakafika Petro sayaleka Cornelius balala kwabita sibahambe ngemhlomoni. Haleluya. Nakafika leka Cornelius lithi wakhanza Cornelius already asanala abanye bantu abengasasiye bana bazalwane uyamfuna uNkulunkulu Cornelius yena akabifuneli yena yedwa.
Amen bazalwane. Le ndoda iyayivulelwe imfihlo lenkulu ngaNkulunkulu. Noma bengasiwe ebuso maJuda but yayinengcombele kwabuke kakhulu. Yayinenhlitiyo levuleke kakhulu ngethimba kaNkulunkulu. Lithi abantu ababili ababuthanisa with the faith lebekanayo ukuthi uyeda le mthume bekude dincingo bazalwane leso sikhathi. Kuthi bekade uconfirm Peter ukuthi vele niyeda. Hallelujah. But lithi wa noma kunjalo angekho sure Petro ukuthi uyawubuda indlama angekho sure Cornelius ukuthi uyawubuda indlela ePetro but walungisa. Wabalanza nabanye thabende batotholana lithuba. Lethitho livulekele yena. Amen bazalwane. Amen. Afike wambeka tandla. Wasomyasho Peter ukuthi wonkuloko inkosi lebengikhomba kona. Lithi wathi nakambeka tandla wamendisa nesivumo senkosi bazalwane. Wathi nakambeka tandla lithi bamukela ngongcwele lebeka nabo Cornelius kanye naye. Wamangala Petro ukuthi uNkulunkulu lesipho sowusinikele bekahamba. Hallelujah bazalwane. Amfunisisa. Nake kuthi bazalwane esisimfunisisa uNkulunkulu. Kunebantu laba lese uNkulunkulu abaqhubele phambili. Hallelujah. Noma ke lasabanyusile kule level yekhula bazalwane. Kunetiteje level yekhula uNkulunkulu. Njengasesikoleni bazalwane. Ngempana lo ka grade 1 nalo ka grade 7. Nalakhona inkosi kunetiteje bazalwane. Ezi sikhula uNkulunkulu udzinga labadawubonakala sebalapha tu. Laba ka grade 7 badawubonakala babidwa uthi amehle bayawuchaza laba grade 1 bazalwane. uNkulunkulu udzinga umuntu lotaba nenhlitiyo lemlambene. uNkulunkulu udzinga umuntu lese akhona lakuboniswe bona. Lemela jike ayawuhlanga bedanamba labamlambele bathi basemanjalo. Hallelujah. Amen. Wabida ukuthi kube na Peter kuze kusitaka leCornelius. Hallelujah bazalwane. Amen. Ithini bazalwane mina ngithi nasemfunisisa nakwethembeka. Uthembekile ukuthi vele. Amen bazalwane. Amen. Ndawucela sendluleleni bazalwane. Ncane ngakenzi lapho. Mina ngakuthi uNkulunkulu ukuthi veta uCornelius uyaqhubeka uyakhona. Lithi kwakule hour lekuthandaza. Abethandaza. Uyamfuna but uyathandaza. Akathi ngoba ngisafuna neNkulunkulu bese uhlala phansi uthi ngimele wena uzangize nguthola. Lithi uyamfuna in the midst of thandaza. In the midst of umkholo uyamfuna. uNkulunkulu buka letendo yakhe lendoda usinemba yamfuna. Hallelujah bazalwane. Amen. Nasimfunisisa thathi vele bazalwane. Hallelujah. Amen. Ngiyacela sendluleleni unayilene indzaba bazalwane khona kancwadi yezenzo lacela nje bazalwane kuchapter 9. Hallelujah. Amen. Uchapter 9 sitawubuka kusukela ku verse 10. Amen. Amen. Hallelujah. Izenzo chapter 9 sitawucala kufundza ku verse 10. Ufundzeka kanje. Kwakukhona umfundzi lapha eDamaseko. Libito lakhe kungu-Ananias. Wabona umbono lapho inkosi yathi kuye, Ananias. Wasabela wathi, "Ngilapha Nkosi." Inkosi yathi kuye, "Dilungiselele kuhamba uye esitaladini lesiconzile endlini yaJudas. Ucele indvodza yaseThasusi. Libito layo nguSawula, uyathandaza. Ekwembulelweni kwakhe ubone indvodza lengu-Ananias ingena ibekatandla etikwakhe kuze aphindze abone." Hallelujah. Hallelujah. Nayile indvodza bazalwane silenza abalena lesifunza kuyo. Sihloko sakhona sithi kuphenduka kwaSawula. Siyamathi Sawula bazalwane indvodza libe ethembeke kakhulu emsebenzini wayo. Lithi livla uNkulunkulu abe lomunye wemasotsha noma ke wetiphatsimandla betilwa nana inkolo lesayivumbuka lengamukeleki because bebahamba ngelinyawo lolithana lapha khona bebafundzisana bafarisi nebasedusi bebafundzisa lemithetho yaNkulunkulu. Ucaca ukuthi bayayathi ngengcondo but abafuni kuyiphila.
lithi ke leli la uNkulunkulu Sawula kwakuyindoda ethembekile kulomthetho wemaJuda. Haleluya. Lithi manje abelomunye walabalihlahlandlela ekuthenini abulale naba lesebathi ba inkolo yebuKristu noma ke sebahamba ngekwebuKristu. Haleluya. So ufile Jesu waphindze wenyuka bazalwane. Sebasele labafunzi bakhe noma ke labapostoli sebasele bayaqhubeka bahambisa nathi indlu labafundisa dona Jesu. Haleluya. Kuba neenga kumaJuda because aka-understand ukuthi ibuyaphi le nkolo lena ngoba bona bathi nayi labayimukela kuMose lena nayo bangayilandzela but bamaintaina nje ukuthi labantu abacinzeleke ngayo. Haleluya. Lithi ke nasekuvumbuka lelentsha leta naKristu abengilomunye saba lothembekile ekutheni alwe nalabantu la. Lithi manje lelilanga ushaya Stefani ngematshe abekhona lapha bezaphethe impahla kalaba lebe bamgcoba. Amen bazalwane. Indlela bekathembeke ngayo. Lithi leli la uNkulunkulu waze wacela kuphathimandla ukuthi ucela bamnike imvume ade uhamba eDamaseko yobafuna khona laba khuluma lenkolo lente naKristu. Haleluya bazalwane. Ngenxa yokuthembeka bethembekile Paul kungako ngithide nangicala ukukhuluma ngathi lo vama kwenda na usesengala even. Haleluya. Usuke uhambelana nempilo lapha kwakuwe na uqala emhlabeni. Bethembekile Sawula ukuthi ngidawulwela lokule mkholelwa kuwo. Bona amandla langena ngawo ngale kaNkulunkulu nase akuKristu ukuthi linganani igalelo lafike walihlala sangiphawula. Haleluya bazalwane. Lithi ke leli uNkulunkulu asacelele yoncwadi eDamaseko ayohlasela emakholwa afuna ke wabamba towavalele ejele. Imjela leso sikhathi bazalwane bekamandi kakhulu. Bengakahlukatheni ubulewe na ufake ejele leso sikhathi. Haleluya. Then inhloso yakhe bekungukuthi ayobabamba tobafake ejele. Lithi ke leli uNkulunkulu kwentela lokho sathi lathi ngoba abengayi yokuqala bekuyinkonzo kasayendile emahlanga. Lithi ke bafike esigabeni sokuthi ungathi uJesu wabese uyabona ukuthi ihavoc la kawufika yende leDamaseko itamanga la kawukhanza khona kunalaba apostoli. Haleluya. Lithi wasesukuma Jesu uma ngedinyama wase uyamkhulumisa uthi yeSawula umhluphelani. Haleluya. Lithi kwakhanga umbane wehlezulwini wambaneka Sawula wavaleke emehlo naseyakhuluma lempilo lathi umhluphelani. Kwaba ngilapha khona Sawula athola ukuculwa kwengcondo yakhe ukuthi athi ukuthi nembala loKristu labathi bayamshumayela labapostoli nembala ukho. Haleluya. Wathola inhlanhla ithi live kuno wabuda ukuthi ukuhlupha umbani wena Nkosi nguhlupha wathi ngilo Jesu nomdingelana. Haleluya bazalwane. Amen. Lithi leli uNkulunkulu wathi uyasukuma phasi Sawula khanze amehlo akasabona. Wathi nakangasabona bekahamba nabo kwaPeter sibamjonse ngesandla bayomngenisa ngekhathi edolobheni. Senilapha khona ke bazalwane kulesibolo selithi uNkulunkulu Sawula wake wahlala emalanga lamathathu angadla kanjani amangelela lokumehlele. Ngasuthi bebibuda ukuthi all this time mina ngithi ngibambe lona mbamba ngigila tinga letiphaka akabanga nestrength sekudla Sawula ngisho sekunathe mind you abengasabona samehlelo imbumbuzi. Ngiyawucabanga umthandazo wendvodza lekulesimo leso bazana because sithena sifunda lesibili la safundiswa ukuthi ema-levels ethandaza kafanani. Kuthi babe usisana kudla sesifuna kudla bazalwane akufanani nekuthandaza uthandazele ukuthi Nkosi nawe umphefumulo uyaphuma nya. Ema-levels ethandaza kafanani. Ngicabanga le level lebekabuyo Sawula akulesimo leso ukuthi uve iphimbo la Jesu mathupha wambona Jesu mathupha emini menetinyanga ezulwini wase discover ukuthi abehlupha Jesu mathupha. Haleluya bazalwane. Emva kwalokho akabona emehlweni akathi ukuthi what is to become of him. Sino nje ukuthi ngeke yopela lapha ekhaya edolobheni. Haleluya. Amen. Abethandaza Sawula leso sikhathi he truly needed God. Abemfunisisa ngokuleso sikhathi. Haleluya. Ngilandzele lenzaba yokumfunisisa ukuthi ngesikhathi umfunisisa
damthola abemfunisisa kulelo thuba lelo Sawule kaNkulunkulu. Haleluya. Ngenxa yenhliziyo lemfunisisa that moment agijima uNkulunkulu yothinda la indvodza ekuthiwa Ananias. Lo chapter 9 akayikhazi ijule bazalwane. Ngicela ngiphinde ngiyilanze kafishane lapha ku chapter 22 khona la ncwadzini yetende labapostoli bazalwane. Uphinde uyayilanza ke seyilanza uyemathupha lenyalo. So Sawule uyilanza embi kwebantu lesebabeka yena alitala manje. Haleluya. Uyatilanza ukuthi ubuyaphi yena nalenzaba noma ke nalonto la yena umsebenzi la wena uthangaphi na. Sekulapha ke ayithanza khona bazalwane. Na uyibuka usukela lapha ku verse 12 for chapter 22 uyayifunza bazalwane. Haleluya. Uthi ke lo chapter 12 kwakhona indvodza leya Ananias ibito layo yayikholwa. Ngilanza lesimo sa-Ananias bazalwane. Yayikholwa le ndvodza iwuhlonipha umthetho yadiswa wonke emaJuda labehlala eDamaseko. Yedwa kimi yafike yemeceleni kwami yathi mzalwane Sawule ngibuke. Ngekuphatha imakweniso ngabona ngayibuka. Yase ithi kimi uNkulunkulu obokhokho bethu ukukhethile ukuthi wathi inzando yakhe. Ubone lolungile wakhe umuve akhuluma nawe ngephimbo lakhe. Ngoba utawuba mfakazi wakhe wekutshela bonke abantu lokho lokubonile. Haleluya bazalwane. Amen. Uyathunyelwa Ananias uthunyelwa kuSawula losesimene sokusothandaze 3 days and 3 nights. Uzilile lo mzuzu. Yathinga Ananias ethiwa phuthuma Ananias kunendvodza lemfunisisako eDamaseko. Haleluya. Ngenxa yokuthi yamfunisisa ngithuma wena ukuthi hamba uveta kule ndvodza. Ngoba ifuna kungadi phuthuma uyamveta. Lithi livla uNkulunkulu ubacale wangayiva kahle. Ananias lenzaba wathi ngivile tijumota lendvodza leyo. Haleluya. Wathi ngosi ngivile tijumota lendvodza leyo kuthiwa lendvodza leyo ibulala kwasani. Yokuthi ukukholelwa uKristu lophila. Haleluya bazalwane. Lithi ke livla uNkulunkulu wabe seyachaza uNkulunkulu ku Ananias ukuthi ayithathe ngalendlela lokho uyive ngayo ngayitolo lendvodza. Ngoba la kuyo ngikhethile ngathi sitha sami leso. Haleluya. Sitha sami lesihlukile konke lelo ngiko nini. Haleluya. Sehlukile sitha lesadlela betive. Haleluya bazalwane. Yembulwa lenzaba ku Ananias. Amen bazalwane. Amen. Na Ananias bazalwane bethandaza. Nalesikhathi sifika lendaba. Haleluya. Haleluya. Amen. Abesesimene ukumfunisisa uNkulunkulu yakhe. Haleluya. Sebenzisa la mfunisisa uNkulunkulu kuyawuvela kulomfunisisa. Uthi phuthuma eDamaseko. Uyamvela le ndvodza lemfuna le Damaseko. Bese uyayichazela ukuthi mba. Haleluya bazalwane. Nekuthi ngibidele ini hambo ichazela. Lithi uthi ke lo verse 16 so uchazile lona ukuthi ukhethelweni. Lo shokuthi inkonzo ya Paul yavedwa ngoAnanias. Haleluya. uNkulunkulu wayembuka Ananias. Then Ananias nguyelwa yalotshela Paul ukuthi ubitelweni kulolu bito lalithathako. Uthi ke ku verse 16 Paul so umchazele ukuthi utawendekani kwendekene naye. So uthi ke Paul usebanjwe yini sukuma ubhajatiswe uthethelelwe intondo yakho ukhululeke egameni lakhe. Yasinziswa so through the help of Ananias ingazana lefunisisa uNkulunkulu. Ngenxa yethi lona uyamfunisisa umukela isinziso yakhe Paul uyimukela ngekulidwa nguAnanias. Mvumisa sivumo senkolo uKristu ngoba khona uKristu bazalwane asingeni ngekuthi sikhande sishuca ejumeni. Funa ulaphi ithuba nesikhathi la wasenda khona sivumo sakho senkolo. La wamukela khona Jesu wavuma ukuthi njengoba sengivile ngiyakholwa ukuthi lo lokukhulunywa ngokuliqiniswa agcini lapho. Then ngiyakunika le authority ukuthi ngena nami. Haleluya. Wanikwa naye so lesithuba leso la ku Acts 22 verse 16 lithi usemeleni phela ngoba sowuvile ukuthi ubidelwe ini. So unikiwe lokho ukufuna. So uchazele lokho ukufuna. Nyalo bethatha sinyathelo. Thethelelwa tona lokho ukuthi wabe somvumisa sivumo sakhe sekungena embusweni kaNkulunkulu. Amen. Haleluya bazalwane.
ndodza lebemfunisisa uNkulunkulu omabili lamadoda abhiza mfunisisa ngayo yonke inhliziyo yawo nasawulangana uyathandaza ufuna uNkulunkulu na Ananias uyathandaza uculela ngekufuna uNkulunkulu lithi leli laNkulunkulu abe yindvodza Ananias leyatiwa ngomuntu atiswa nakuthiwa umuntu uyatiswa bazona shokuthi everybody can attest ukuthi nebibhala lo thukiko angakufakazela umatisa lokuthi beka bofakazi bakhe sibela indvodza lephilela uNkulunkulu. Hallelujah. That is why uNkulunkulu akhetha yena kumthuma thamba umvete una indvodza lemfunisisa. Hallelujah. Na umfunisisa uNkulunkulu uyadivela bathandaza kubabili bazana. Amen. Hallelujah. Cela kuqhubekela nayini bazana singcina ikhona la kusenzo nayo chapter 8. Hallelujah. Ifakazela ukuthi na umfunisisa uNkulunkulu uyamthola. Hallelujah. Amen. Ncwadi yezenzo chapter 8 nasibuka siqala verse 26. Hallelujah. Phasi isihloko lesithi kuphenduka kwesiphathimandla saseTopiya. Amen. Amen. Ithi ingilosi yenkosi yakhuluma kuFilipu yathi dilungiselele kuye endleleni leseningizimu lesuka eJerusalema ehlele eGaza. Kuthiwa le ndlela beyihlala. Hallelujah. Wasukuma wahamba bheka wabona uMtopiya labe ngumthenwa asiphathimandla sakhandase indlovukazi yaseTopiya abebalulekile futhi angumgcini sikhwama sendlovukazi abephuma eJerusalema uyawujumisa uNkulunkulu asabuyele ekhaya agibele enkalishe abefunze encwadini yeprofethi Isaiah. Moya nomoya wafika wathi kuFilipu sonzela enkalishe uhamba eceleni kwayo. Hallelujah. Amen. Philip was one of the disciples of Jesus. Nomunye wabapostoli. Hallelujah. Philip baxoshwa kuhlushwa bayasakateka nalo lonke live ngenxa yehlushwa. Hallelujah bazalwane. Nabasakateka ngenxa yehlushwa kuPhilip utholakala Philip usenzaweni yaseSamaria. Amen bazalwane. Nakaseselapho uyathandaza na Philip bazalwane. Hallelujah. Na Philip uyathandaza. Amen. Yafika ke uPhilip kuthiwa ke hamba Philip sukuma utilungiselele kuya kule ndlela le utafike lapha khona thina kafika wathola lo Mtopiya. UMtopiya ufunisisa uNkulunkulu. Uvile ngaNkulunkulu uyamfunisisa. Amen bazalwane. Uze usendleleni yakhe trip yakhe lithi livla uNkulunkulu abemcoka kulombuso ebeka kuwo walendlovukazi yaseTopiya abemcoka azamgcina isikhona losabele imali. Hallelujah bazalwane. Ane authority kunele beka ngabe abhizi ngako lo Mtopiya. Hallelujah. But livla uNkulunkulu abebhizi ngale livla uNkulunkulu ayifunza akunenzaba lokuthi uyafunza nje akaliva but ubhizi ngalo because uyamfunisisa uNkulunkulu. Hallelujah. Hallelujah bazalwane. Ngenxa yalokufunisisa lokho bazalwane lithi livla uNkulunkulu kwabe sekuyawuthimba nayo le indvodza nayo lokufunisisa koNkulunkulu kuthi ngoba wena umfunisisa sekukhona lokubonile nalokuvile ngakho phuthuma uyamveda kunaMtopiya lomfunisisa. Hallelujah bazalwane. Lithi wathi safikile kwathiwa sambonile abonile nalokho uyafunza ufunza leli kwathiwa sonzela enkalishi. Which means he has to come close. Ngoba uNkulunkulu nasifuna tabuyele uyasonzela. Hallelujah bazalwane. Lithi wathi wakasonzele wasasonzele wamuva funza. Lithi wathi uyabona ukuthi ngabe elokufunza lapho yamuva yini. Uthi lithi leli wathi ngingakuva njani ngingachazela umuntu. Amen. Amen. Lokuthi uyafuna ukuchazela ngakuva njani ngingachazela umuntu. Lithi wabesiphumelele nekufunza la kule ncwadi. Hallelujah. Ncwadi yaIsaiah lithi njengemvu ilandzelwe kuyawuhlatshwa noma lizinyane lemvu kwemnguli walo lithulile akazama kuvula umlomo wakhe. Wayesifunza le scripture wasinakathetha asuthi ngicela ungichazele wakushiwoni la khuluma ngani la. Hallelujah. Uvula lenhliziyo ungazuthi uthi lo Mtopiya wena ngobe ube ne interest kunabo ukufunzako
uyisayeka emphefumulweni wami ngifuna kwadi then ngoba ukhomba interest lapho lithi waqala wambika wathi agibelela kule nkabishi haleluya nosho ukuthi lo moya wakhe wasawulambele ufundiswa haleluya bazalwane so yabuda ke ngichazele khulunywa ngani la lithi ke wayithatha ke Philippu inkonzo yakhe lalandwe yona leSamaria lalandwe khona wasuyachaza kushiwo haleluya bazalwane amen lithi ke leli wathi asachaza amen bazalwane uthi lo verse 34 ngicela qala la verse 37 uthi Philippu wathi kuSaul esiphathinanda nawukholwa ngenhliziyo yakho yonke kungendiwa amen sabibuka athi kwendiwa bazalwane siqale 36 basaqhubeka nendlela yabo befika lapho kunemandi khona siphathinanda sathi ingani nange manje kwalanda ukuthi ngibhathidiswe Philippu wathi kuSaul nawukholwa ngenhliziyo yakho yonke kungendiwa saphendula lesiphathinanda sathi ngiyakholwa ukuthi Jesu Kristu indodana yaNkulunkulu basenda sivumo sekho mntophi washo ukuthi ngiyakholelwa kuJesu lo indodana yaNkulunkulu haleluya wase uyamthatha Philippu wase uthi akumiswe nalenkalishi behla bobabili baye emandini siphathimandla na Philippu wase uyasibhabhatiza bathi kube baphuma emandini moya wenkosi wasuyamsusa Philippu siphathimandla asizange siphinde simbone noko saqhubeka lelihambo lwaso sesihamba sijabula sifikile eKristu sesitholile lebesolo sikulambele kangaka sasa siyajabula haleluya bazalwane dinye bazalwane lethi sikhomba ukuthi nasimfunisisa impela sitamthola amen bazalwane amen haleluya amen nanti dinengi nawo ufunda nencwadi yaLuka utawukhanza Zakaria ukuthi kuthiwa nakenda napha ufika lengilosi leyamlethela umlayede lokuthi iviki uvuwe kumthandazo wakhe abebhizi nemsebenzi wenkonzo haleluya itsebekela inkonzo yakhe ekhansi ethempelini haleluya bazalwane ithini bangcwele amen nithi nasimfunisisa baba uNkulunkulu wethu sitakuthola konke lelathi utholakala nakuye haleluya bazalwane amen sitawunikwa konke kanengi bazalwane sibabhizi empilweni sifune into letingenamsebenzi safaka ingqondo yethu yonke kuyo sakimisela nawe ubona ukuthi imisele bazalwane ayawufuna ukuthi abe nemali amen bazalwane amen imisele umntana ufuna imali kube manje lamandla lesimisela ngawo siyofuna imali ngamandla lesimisela ngawo sifuna uNkulunkulu haleluya bazalwane amen udimisele uyafuna udimisele ekuthenini wakhe umndeni wakho ukuthi ufuna ube lahlutane nawe ngasho sonke isikhathi udimisele ukuthi bangani bakho ufuna badina Jordan dimisele ukuthi ufuna balele ekhaya lentaba lihle libonakala dimisele amen amen basisale kunye ngadimisele kunako utawuwena ukuthi ufune uNkulunkulu ngadimisele ufune uNkulunkulu haleluya uyathi yonke lento lesifaka kakhulu umfundo lesimisela ngato kakhulu yonke iyaphela bazalwane kuyashabalala ihlobo lebangani kuyajikelana wale mali noma ithola namhlambile sasiyaphela haleluya bazalwane amen bathi namlothi tithembiso takhe timile kuze phakathi lokho kucuku longa jikelana sinika isikhathi sokufunisisa bazalwane kube manje besamfunisisa uyathi lokufunisisa yena kunengakhulu lokuba ibenefit lithi livla ke encwadzini yaMatthew 6 ku33 lithi funani iqala lombuso emva kwalokho yonke lethi lefuna ukuthi itandanze amen bazalwane amen lithi sibe busy nje ngalombuso manje sibhizi ngalethi ndoda busy nayo ngemuva ngalokho ethu bazalwane haleluya awubuka livila ke bazalwane lithi manje letinto lesithola la kuye kunembazane lecela ukubala nje just a few kunephumula ufika ukuthola sokufunisisa yena amen bazalwane amen lithi lo livila ke buyani wodani kimi lonke ninelensimvako nilele lijoko lemandini empilweni yenu wodani kimi into nika lijoko lelula
futhi mina ngabe senginika ukuphumula. Amen. Uyathi nasivukela siyofuna imali siyathinwa iphindze ngahlala. Amen. Kanganani ke lesawuthi nasifike khona sifike sithole nani ukuphumula nje lapho. Hallelujah bangcwele. Futhi nasasifunisisa yena sifike sikhanze nenjabulo nakuyo. Uyathi umhlungu bazalwane kuzuza konke. Ube nemali, ube nemdeni, ube nabo konke nje lokucabanga. But ukhande sihlonge lento nato lento. Ndikulethele injabulo. Bathi bantu nabathi khulumela la vele bathi kune mkhuba lobilo ngesiwethana. Whereby banemkhutshana loyendile utinikele kumele izinto besuka nemali. Lenenge phela ikhanze ukuthi nayi bala kusuka nje ihlala imedibela phase kubhethe ama thousands and thousands. But ubethe injabulo. Amen. Usida ke bazalwane kususa konke. Bathi sikenayo nalenjabulo losesinako. Amen bazalwane. Uyathi umuntu uyacabanga ukuthi nakungaba nemali lenene ngabe ngiyajabula. Ayilanzi benene seseyilama aphathe stress ukuthi semele ngigaze kosidlala. Ngoba bayinto abalothatha le mali. Akusena mthu, akusena njabulo. Amen bazalwane. Uthi yena vini lakhe nangabe ke umfunisisa yena ubese sowuthola injabulo lapho. Haleluya. Uthi futhi lo lafule ukuthola lokunye nasumfunisisa ebhamba yena nakavela kuwe ngikavela ibhanda utana le kingdom yo. Haleluya. Kule kingdom kukhona nemandla. Ungakathi Isaiah 40 labathembela uNkulunkulu baphiwa amandla lamasha njalo njalo. Noma Timothy bakhona bathi badawunikwa lamandla ekubhukula kule timo lithi manje noma ngabe le timo dibabanga ukuthi ngabathenzelele kaphasi bayakhuphuka bona balingise recourse. Haleluya bazalwane. Lithi noma ngabe lesimo lesembi kwakho sibithathe gijima enyanga. Ugijima bazalwane uyagijima ukuxosha uyagijima futhi ubaleka. Haleluya. Lithi noma ngabe lesempila usugijime awugijima ungakhathali. Haleluya. Nangabe lamandla sokwamukela lapho. Amen. Lithi futhi nangabe utawufunisisa yena uyathi kunema rewards. Ngaphandle kwalana ekuphila namhlabeni bazalwane kunema rewards nje ukuthi sowuyabongwa ukuthi wena uthole yena. Haleluya. Uthi lo mfundisi wa Jesu uthi thina Nkosi sithele konke kwethu salandzela wena. Uthi ke Jesu ngiqinisile ngithi nangabe ulahlekelwe umuntu wakho walahlekelwa bakini walahlekelwa injongo washiya konke lezinto zakho lento watishiya ngenxa yelibito lami nangenxa yevangeli. Ngiqinisile ngithi kunikini utawuba nempilo lemnanzi lamhlabeni utawuba nako lamhlabeni bese sokuthi even ngalokudako utawube suphiwe impilo lephakathi. Ngicela sifundzeni bazalwane ungaze kwengathi ngiyadakhela bazalwane. Haleluya. Matthew 19 and I think it's verse 27. Amen. Matthew 19 verse 27. Lithi Petro wathi asubuke sine sishiye konke salandzela wena. Kepha siyawuthola uthi Jesu wathi uboqinisile ngithikini nine lenikulandzelako uyawuthi nakudalwa kabusha tindlo tonke ngesikhathi indodana yomuntu useyihlele esihlalweni sengathi imulo yebukhosi bayo nani niyawuhlala etihlalweni tebukhosi leting 12. Haleluya. Amen. Lelinye lelibazalana kusiwo lelo lebengilifuna. Amen. Lelinye lelilalo lelifakaza the same thing. Amen bazalwane. Sidalibuka kancane. Amen. Kune reward la uthe kuye ulishiye konke utokuhlala kuye ufune nje yena. Haleluya. Amen. Ngethulu ke bonke bazalwane kuba nekweneliseka. Amen. Ungawalethi leli phila ke nangabe nidlamini. Haleluya. Uthi mina ngisimo sephila
nangabe nidlamile ngeke niphindze ndawo futhi nangabe ninatha kini aniyuphindze noma usho kuneliseka lokho bazalwane. The reason sibizi kangaka sihlasenyuka we want to eat, we want to drink. Amen. Amen. Lithi ke nangabe sowufike kuye utawuthola kweneliseka. Amen. Hallelujah. Kwangathi inhliziyo yethu dingamfunisisa namhla bazalwane. Disho lithi uNkulunkulu ngikufuna ngayo yonke inhliziyo yami. Usho njalo David. Uthi ngikufunisisa ngayo yonke inhliziyo yami. Ngathi buta ke lo munye athi yini lebonakala ngayo sengiyamfuna uNkulunkulu. Icala siphambanweni bazalwane inzalo. So livile lelivi. Ulikholwe enhliziyweni yakho. Bese uyavuma ngalomlomo wakho uthi impela sengiyakunika lelungelo lokungena empilweni yami. Kinde uhlale khona. Haleluya bazalwane. Lithi ke emva kwaloko ubese sawusipha ke yena sipho lesimongcwele. Mongcwele nguye ke lo bese usifundisa ukuthi lo nalo uyendiwa nasongumntana lakha njengamakoti bazalwane afike emthini webantu. Suka mayathi impilo yalelo khaya. Ufika afundziswe la kuleli khaya ukuthi la khaya ke lokho kwendini. Lo usiyakwenda lo akwendi. Haleluya bazalwane. Makoti ke nakafika afundziswa impilo yakhe yasekhaya. Wangatithathi letifundiso talakha akavami kuhlala. Haleluya. Uvama kushiya. Amen bazalwane. Ngiyafana nalezana la. Kunetifundiso lobese sowenza kude letifundiso ngetulu walethile ufike ukithole nenhlanganyelo bazalwane. Kuphindze kube nalethile tambulwa ke ngomncwele. Uthi okay lokho uyakwenda lokho akukwenda. Haleluya. Kwethu kuba kulokulangatelela lokukwena lokuthi lokho uyakwena ukuthatha. That's why lo usawena ushiye. Amen bazalwane. By so doing manje uyabona ukuthi uyamfunisisa. The more umfunisisa uthumela ambule the next page. Ambule the next page. Hallelujah bazalwane. Impilo yensinziso ayigcini bazalwane. Siyenda continuously. Because ngemlanga kuba nalokusha lakubulako uNkulunkulu. That is why akamele sifike sigabele sithi sengikhondile mina I think it's enough. Because ngemlanga kunalokusha akubekele bo. Fanele nabona lokudla nencwadi yakhe bazalwane. Lokunenge kwambula nakuyo. Hallelujah. Lokunenge imithetho yakhe lemlenge kuphila kulombuso noma ngekhomba kumfunisisa yena. Siyithola lencwadi. Hallelujah bazalwane. Bese ke siyakivuma naletono tethu. Amen bazalwane. Sithi singakivuma letono tethu bese siyahlanganyela. Sitowakhana ngoba lithi insimbi lotaleni bazalwane. Ezisihlangene noma ke angithi ezisisehlukene semakhaya ethu ngehlukahlukana kwethu. La kufunzile makenyo. Wavula sambulo ngako uNkulunkulu. Afunze lokunye babedlamini. Awumbule sambulo uNkulunkulu. Namamazi bafunze lokunye kanjalo bazalwane in different places. Nase sibuya la makenyo uyathiswa sakhe sambulo la sithole saconza kuye. So yasiphulela sonke siyamangala sonke ukuthi hey uthini uNkulunkulu. Haleluya bazalwane. Kanjalo namakithi uma lo usho sakhe uyathi mina ngisesafunza ngidibelena nami. Siyapheka bazalwane leso sikhathi lo mphefumulo wethu ufakela ingane yokumfunisisa. Siyabe ukufuna mbaba. Uthi what else uNkulunkulu? Benza uvete lokunye. Haleluya bazalwane. Imixoki fellowship bazalwane. Imixoki fellowship. Hallelujah. Amen. Hey, my God. Ngiyacela ukugcina bazalwane. Manani livi. Ubuka nje ukuthi David wamfuna kangakanani yena. Hallelujah. David wamfuna kangakanani yena. Amen. Now ubuka ihlabelelo chapter 63. Amen. Uyamfuna David. Ufuna uNkulunkulu. Chapter 63 uvakalisa kwakhe kumfuna ukuthi kungakanani. Hallelujah. Uthi sihloko sakhona sihlabelelo saDavid la sihlabela ngesikhathi aseyihlane laseJudiya. Uthi uNkulunkulu wena uNkulunkulu wami
ngifuna wena. Umphefumulo wami womele wena. Umtimba wami ulambele wena. Evele lo mina nalegagazelile livele lide manje. Ngubonile wena enzaweni yakho lengcwele. Ngawabona amandla akho nebukhosi bakho. Ngoba umusa wakho ungcono kakhulu kunephila. Mlomo wami uyawudumisa. Ngakho ke ngiyakubonga yini nangisaphila. Ngiyawuphakamisa tandla tami likhuleke kuwe. Phefumulo wami uyawusuthiswa ubeshangathi ngidle emanoni nemkanja. Nemlomo wami udumise ngenjabulo. Nangilele ngiyakukhumbula. Nangicwashile ebusuku ngizindla ngawe. Ngoba wena ubelisito lwami. Ngakho ke ngiyawuhlabela ngenjabulo emthundini wemaphiko akho. Phefumulo wami namathela kuwe. Sandla sakho sekudla siyangisimisa. Thandazo wa David afuna uNkulunkulu. Haleluya bazalwane. Sengidina ngcini bazalwane. Incwadi yaJohane chapter 6. Amen. Incwadi yaJohane chapter 6. Verse 28. Haleluya. Ivile nje bazalwane labanye bachaphanile basafakaza bachaphanile encwadini yaJohane. Amen. Oh Jesus. Jesu ucenza wena umangaliso wekufida abantu ngenkingo. Amen. Sebadlile sebayamfuna bamfunela ngetinkwadi yakhe labathidlile. Yabatshela Jesu ukuthi impela ngiyathi ukuthi nina ucinisela ngifuni ngoba nikholwe kule benkusho. Nifunela nje senifuna tingo. Amen. Uthi ke verse 28 ungathi ke labantu nabeva lo ukuthi ubalahla ukuthi abafuni yena bafuna tingo. Sebayabuda bathi uthi ke 28 base bayambuda bathi singendani lokungona kuyimisebenzi yaNkulunkulu. Ayisho think kusho abantu abafunisisa uNkulunkulu. Singendani. Uthi Jesu umsebenzi waNkulunkulu ukuthi nikholwe nguye lalamthumile. Base bathi kuye sibonakaliso semandla longasenda ukuze sibone sitawukholwa nguwe. Sebenza imuntu wendawo. Bokhokho bethu badla imani ehlanga njengoba ekubhaliwe ukuthi wabaphasiwa lesehlezulini. Usho situkulwane lesikhohlakele. Lesenda bongathi sifuna kwenye imisebenzi yaNkulunkulu. Ngani solo sifuna nathi tingwa. Noma sasho Jesu ukuthi ningifuna ngoba nifuna tingwa. Siyaqhubeka sishaya uTwister. Bazalwane uNkulunkulu injongo nenhloso ethu uyibona ejuleni ngeke siluthe. Haleluya. Ngeke siluthe sithi Nkosi sekuyakufunisisa nyalo yini engayenza kanti wena usho ukuthi asawuphindze Nkosi ungithifahla phela. Amen bazalwane. Lelo kwantiwa lesicukulu lesibazalwane. Bebathwisa Jesu ingqondo. Beva ukuthi hey mina ngiyanathi ngifuna ngifuna siko. Bathi okay ke salusinika umsebenzi waNkulunkulu. Uyabatshela Jesu umsebenzi waNkulunkulu ukuthi nikholwe kulona mthumeli. Okay, uzasikholwe kuwe wendeni yena phela. Awuphindze wende ungasayaphi twende. Wende dini into. Amen bazalwane. Ngasathi awuphindze undende phela. Baze bambuda bathi yini lo yendaba wena uthume ngani wena ngoba bokhokho bethu badla tingwa thina sawudlana kuwe. Amen bazalwane. Amen. Ngeke uNkulunkulu simtholela samfuna ngana ingcondo naye. Lababuda ngayo lapha chapter 28. Sende ngathi sifuna yena kanti sifuna tingwa takhe. Bazalwane letingwa tiyadideka. Sinifuna sifune uNkulunkulu. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Lethi waqhubeka Jesu wathi Ngiqinisile ngithini benesiyembusi lona lwane phasikwa lesavele ezulwini. Kepha babe unipha sikwa sibili sivele ezulwini. Nyalo. Hayi ukuthi wanipha babe unipha sikwa baba. Lesivele ezulwini. Hallelujah. Ngobe sikwa laphana ngaso uNkulunkulu ngileso lesehla siphume ezulwini. Lesiletha kuphila namhlabeni.
base bathi kuye Nkosi siphe leso sinkwa ongemalanga. I should think emehleni abo bebasolo babona nase silo. Esawungena esithweni so uyavuma ukuthi siyaphiwa ngambele tingo siphe. Phela usiphe nyaka. Amen bazalwane. Amen. Hey Jesu. Bathi Nkosi siphe leso sinkwa onge emalanga. Jesu wathi kubo mina ngisinkwa sekuphila. Lo dakini angeka lambe. Nalo lokholwa ngini angeka phinze onke. Kepha nginitshelile ukuthi ningibonile kodwa ningamkholwa. Athuthi Jesu nanyalo noma senive ngikhuluma kanisona ningamkholwa. Amen bazalwane. Amen. Konke lampha bona babe kudawuda kimi. Bazalwane ungethusile lo verse 37. Uthi konke lamipha bona babe udawuda kimi. Bese sokuthi ke le phrase elandzelako lodako ke kimi. Lokusho uNkulunkulu letintfo utiphe Jesu bazalwane. Dila uJesu. Lodati thola ngekuthi lo muntu usukile wenda yena la uJesu. Lokusho sonke into ekhona bazalwane dila uJesu. Uthi ke lodako kimi angeke ngimlahleke ngephandle. Ngoba kwehla kwamezulwini akusiko ukuthi ngente la tokweni inzando yami. Kepha tokweni inzando yalo lokuthumile. Inzando yalo lokuthumile ukuthi ngingalahlekelwa lutho kuko konke lokho laphe khona. Kepha ngikuvuse ngemhla wempela. Babe umphethinto Jesu. Then loda uJesu. Uthi ke babe wakhe insando yakhe ukuthi lokuphiwe Jesu. Lokusho ukuthi lokudidela Jesu nawo sekwa Jesu. Amen. Lithi insando yakho lokulu ukuthi lo sekufike Jesu akunamlahlekeli Jesu. Bathi kube lokuvuswa ngemuhla wempela. Amen. Athi ke 38. Athi ke 39. Oh, verse 40. Uthi ngobe lokho lokwenzando yababe ukuthi bonke lababona indodza base bakholwa kuyo babe nekuphila lokuphakathi. Mina-ke ngiyawavusa ngemhla wempela. That is the biggest reward bazalwane khona inkosi yekufunisisa uNkulunkulu. That is the biggest reward. Kuphila nyalo uze uyophila nasemaphakathini. Baningi bazalwane boNkulunkulu abakhona emhlabeni bawakhiphile ama rewards abo maningi. But I assure you ukuthi eku-enjoya lamhlabeni kuphela nangabe nakhona kuya-enjoyeka ngawo. Because Sathane utiveta angilosi yekhaya. Athi angakubamba akuvalele ekoneni lakhe bese ukwenda sigcile. Abese futhi uyakubopha baba. Uthi ungaphindi uphonyuka. Impela nikude lokuhle Sathane sicabangela bona bazalwane thina sibantu baNkulunkulu. Therefore i-anger lanayo towards uNkulunkulu Sathane. Isathi nje I want to destroy konke lokunguwakho. Kuthi yena ngitshela ukuthi ngabe usawuthola impilo uphile ivela kuSathane. Nayi sisho manje ukuthi ivela kuSathane bazalwane. Konke lokuphambene nalokusho uNkulunkulu uvela kuSathane. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah.